Irechasingbu aharmaktada government job explainer taramna oksari ngasisu mayamgidamakta channel asina anouba job information update ama pudon laksari ngasi aina pujakliba job information gi update asidi AFCAT 2 2024 gi notification gi detail explanation ni ko hariba AFCAT exam asi Indian Airforce na conduct toba Airforce common admission test sabani ko officer entry level da Airforce ta join toningba candidates gi damakta di kwaidi opportunity oraba job vacancy ni hariba job vacancy gi matangda mayamda detail explanation pijarage mayamna channel sibu nongna thengnabi wordi channel asi subscribe to sambiramu video asibu like to sambiramu mayamda detail explanation tawjarage sigi AFCAT 2024 hariba examination asi graduation level gi examination ni ko adubu graduation level gi examination asi sahi khudingi anira kawi ko handak kawribsina ani suba oidini ko total vacancy 2024 gi oina 304 vacancy ni ko mono application ji online da apply tawgadabani application starting date asi ngasidagi hore 30 May 2024 gi application starting hore ko last date china 28 June do gani examination date to hajikti hono pithoe ko August ki 9 10 11 hariba numit ahum sida exam je conduct togani magi examination pattern ju mayam da hajar ke question paper je magi written da togadarba question paper multiple choice type question ji da 100 question hangakani 100 question je question amam da 3 marks keri torkani ko negative marking minus 1 legani total marks 300 ogani ko exam gi round je ahum legani ahamada written legani ani subadana AFSB Airforce Selection Board ana SSB ki interview duga chamanaba 5 days ki Airforce Selection Board tawgani ko silor matungda document verification tawgadamni ko expected candidate se candidate kya mukna computer kani ha matamna 2 lakh muki changna candidate singna computer kani ha ni yauri ko official website afcat.cdec.in hariba website sidagi apply tawgadamni ko amadi notification singju mayam description da link hapcharamge mayam important dates ngasi 20 May da notice thok kani habani aduga 30 May da gi form thajan biare ngasi digi yare ko application last date che 28 June ni exam na 9 10 11 August tawgani habni ko adu magi written examination da tawdi je 100 question 300 mark ri tawgani matam 2 hours ki matam pi gani ko negative marking -1 legani ko question lan makhodingi negative marking legani aduga written je qualify or candidate singna AFSB interview gi round haiba tare Air Force Selection Board ki 5 days PPDT screening na singba mayam group discussion na singba tax tongan ba 5 days sida nomagi tax khara piraga dum tawgani ko group discussion na singba last ta personal interview odini ko final day da silor matungda medical examination tawraga selection je lepkadabni ko merit list ta hariba round sing sigi loina mark ri legani ko magi application fee asi NCC special entry gi onadi पैसाम फॉलो रिकॉर्ड ₹0 नि मोर पेमेंट ऑनलाइन दम ओगिदबनी को अतै अतोपा कैंडिडेट सिंग योनदी 550 प्लस GST ओगनी को एग्जाम पैटर्न सी 100 क्वेश्चन नि चुमगना 3 मार्क्स पिगनी लालगना -1 नि को मतम 2 hours पिगनी अदुगा मागी एग्जाम पैटर्न सिदा हंगिबा सिलेबस सिंग जे लेटेस्ट एग्जाम सिंग कंडक्ट तोगिबि मतुंग इना क्वेश्चन जे क्याम सेपरेटली हंगे हाबे मतमदा इंग्लिश ता 30 क्वेश्चन हंगी 90 मार्क्स केरी तवी GK दा 25 क्वेश्चन हंगी 75 मार्क्स केरी तवी को रीजनिंग अमदी मिलिटरी एप्टीट्यूड टेस्ट ता 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स केरी तवनी को मैथ्स ता 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स केरी तवनी क्वेश्चन अमम दा 3 मार्क्स नि को दोना टोटल 100 क्वेश्चन ओबजे 300 मार्क्स ओरकनी मैम AFCAT पोरो एनी गवर्नमेंट जॉब के तमक प्रिपरेशन तोबो तारगदी टेस्टबुक हाइबा एप्स कंपलसरी डाउनलोड तोबिरो टेस्टबुक सिदा subscription लगनी को subscription सिदा मैम पास अब पास प्रो है पास प्रो जी मैम कंपलसरी लबियो सही अमगी ₹263 खक्तदा फंगी को ऑफर याम चांग पीरी को 28 ना 31 May 2024 की ओइना लिमिटेड पीरियड की ऑफर नि को हारे ऑफर से लबि निंग तारगदी मैम ना लिंक डिस्क्रिप्शन दा चंगागा लिंक जी दा चंगागा टेक्स्टबुक तगी पास प्रो जे लेबिरो लेबि मतम दा अप्लाई कबन दा चंगागा T2M हाबा कोच सिनबियो मैम दा 12% की मैक्सिमम डिस्काउंट फंगनी को अदुगा टेक्स्टबुक हाइबा एप से दा काना दिजे कैना मतम दा AFCAT की मॉक टेस्ट पो ओइरो एनी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की टेस्ट सीरीज अदुदगी मॉक टेस्ट ना चिंगबा चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज प्रीवियस चैप्टर ना चिंगबा करेंट अफेयर्स ना चिंगबा लोइना सिदगी प्रैक्टिस तोबु यागनी प्रीवियस क्वेश्चन सिंगजु PDF फॉर्मेट डाउनलोड तोबु यागनी को एग्जाम खुदिमो लोइना कवर तोरे सिदि याउरिसे 700 प्लस एग्जाम इंडिया दा तौरिबा इंडिया दा कौरिबा थबक सेंट्रल लेवल की थबक सिंग अमदी मणिपुर की थबक खरा जुदुम याउरी को MPSC ना चिंगबगी प्रीवियस क्वेश्चन ना चिंगबजु लोइना सिदा फंगमनी को दोना मैम टेक्स्टबुक सी काना बलोमिनसी एनी गवर्नमेंट जो SSC ओरो रेलवे ओरो बैंकिंग ओरो लोइना प्रीवियस क्वेश्चन लोइना फंगनी टेस्ट सीरीज ओइना मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज प्रीवियस चैप्टर टेस्ट ना चिंगबा लोइना फंगनी को काना बजे लोमिनसी मैम अदुगा मैम AFCAT की वैकेंसी है 304 वैकेंसी नि को सिदा मैम फ्लाइंग की मेन की ना 18 वैकेंसी वुमेन की 11 सुमाय तोंगान मैम लेरे को मैम
notification da changa detail isan chana pam thabuk gi matung inna kaya vacancy leiri habda mam yengbiro ko sida tongan mam leiri ko SSC da SSC ana thari ba yauri se PC ana thaba mero kani ko SSC ana thari jina kai na hamatam da short service commission havni ko 15 years ki service to ni aduga PC ana hari jina permanent commission gi ni ko sida NCC special entry ki oina di flying da legani ko AFCAT entry ki di flying jo legani ground duty technical amadi ground duty non technical aduga magi qualification di thabak ki matung in tongal kani ko adubu normal oina graduation lor ba candidate sing na ayamba thaba yaba post to yawgani ko adu magi weapon system ki oina di magi qualification asi 12 ta maths amadi physics lor kadabani 50% yoba amadi graduation da 60% yoba candidate sing apply to yagani ko sinatragana engineering degree da 60% yorokpa yagani ko meteorological branch su chamani ko 12 ta maths ka physics lorokpa 60% yoba aduga BSc tarokpa ogedabani ko BSc da physics amadi maths 60% yogadabani sinatragana graduation in engineering natraga technology lorokpa 60% mark yobu singju meteorology department da branch da apply to yagani aduga mayamna khwadi apply to yaba thabak administration and logistic branch subject CD 12 pass toroba amadi graduation da 60% mark yoba candidate khudimang apply to be ko sigumba mayamna khwadi apply to duchi sigi branch ni ko education branch su 12 pass loerba amadi post graduation toroba post graduation da 50% yoba natragana graduation da 60% yobu sing apply to yagani account branch na mayam BCom gumba BBA BMS BBS na singba atopa 12 pass loeraba amadi sigi line sing se account ka mari lenaba business ka mari lena finance ka mari lenaba qualification sing ama hekta yaur gadi apply to yagani ko flying branch ki di mayam maths ka physics ka compulsory lero ka dabani 12 class ta aduga minimum percentage 50% yoba do graduation da any subject lero pe ai ko 60% mark yogadabni natragana engineering gi degree ama hekta lo yare 60% mark ti yogadabni ko ground duty ju mayam 12% physics ka maths ka lero ka dabani 12 ta aduga minimum percentage 50 ogani ko aduga 4 years ki integrated course natragana engineering ki course ama hekta loweragadi apply to yagani han yauri ko magi criteria eligibility criteria age limit asi both male and female gi oina flying branch ki oina 20 dena 24 years po ogani ko adubu kana go candidate na commercial license pilot license paiba taragadi 26 years old euro phoba apply to yagani han yauri ko ground duty ki da technical amadi non technical branch ani gi oina male amadi female animak 20 dena 26 years po apply to yagani ko age relaxation sida leite ko category ki age relaxation leite mayam Manipur High Court ki thabak ki damakta preparation tawriba taragadi LD amadi group D online class tawgani ko online class se exam se kuidre 23 June de exam tagani ko sida mayam online class sida mayam PYQ solve tawgani ko previous year question sing loina solve tawgani model question amadi type wise ta loina tawgani intending amadi interested candidate sing na class ki details sing khangba yagani ko mayam tongana separate video je semja khrabani aduga mayam na any government job ki nokta preparation to taragadi free exam coaching Manipuri har YouTube channel asi subscribe to simbiro aduga mayam na khwadi gi lunari ba subject maths har ba paper asi lai thok na bagi damakta khwadi gi lai ba subject on thok na bagi damakta channel asi da mayam basic tagi horoga advanced level fu pukhan na bagi damakta channel asi da live class YouTube live class daily tawribani ko duga PDF file sing jo mayam tongan ba separate group semaga PDF file jo loina fangali mayam channel asi check out to biro aduga channel sidagi mayam kana balomina si aduga mayam AFCAT ki mayam na PDF pambira ko description da link hapcharamage apply to number link so ai description box ta hapcharamage mayam ngasi gi nadi update siga loina na matang sita video si tension jarage thank you